Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli u još jedan video na mom novom kanalu. U ovom videu, kao što vidite, opet imam jednog dragog gosta koji će nam danas demonstrirati kako radi naša škola za poliglote. Znate, poligloti su ljudi koji znaju da pričaju nekoliko jezika, uglavnom više od 2 jezika. Tako da ćemo videti kako on to radi. Kolega, da li ste spremni? Idemo na prvu rečenicu, čitajte me. What are you doing? Was machst du, cosa fai? To su 3 jezika. Da. Prvi jezik je engleski, what are you doing, šta radiš, drugi jezik je was machst du, to je nemački, opet šta radiš i cosa fai, isto šta radiš, ali na italijanskom. I tako ćemo sada nastavimo, a i vi, ako ste raspoloženi da postanete poliglota, pridružite nam se, pošto nama dobro ide za sada. Idemo dalje. I am going for a walk. Ich gehe spazieren. Vado a fare una passeggiata. Da li bi mogao da mi to prevedeš? I am going for a walk. Idem u šetnju. Ich gehe spazieren. Idem u šetnju. Vado a fare una passeggiata. Idem u šetnju. Tebi zapuše nos? Ne. Dobro. Ajmo dalje. Is her name Anna? Ist ihr Ajmo, čim pročitaš rečenicu, odmah je prevedi. Is her name Anna? Ist ihr... Prevedi, na srpski. Da li je njeno ime Ana? Dobro. Ist ihr Name Ana? Da li je njeno ime Ana? Il suo nome è Ana? Da li je njeno ime Ana? Bravo. Nemam ništa da dodam. Ja ću samo pratiti da on slučajno ne pogreši, pošto on njemu to dobro ide. Idemo dalje. Did Anna go? Da li je Ana otišla? Bravo. Ist Ana gegangen? Da li je Ana otišla? E Ana andata? Da li je Ana otišla? Andata Ana. Znači, pazi kad čitaš italijanski, kad je znak pitanja na kraju, moraš intonacijom da pokažeš da je pitanje. Andata Ana. Andata Ana. Idemo dalje. I don't know. Ja to ne znam. Ich weiß es nicht. Ja to ne znam. Non lo so. Ja to ne znam. Svaka ti čast. Ti ovo dobro radiš. Ajmo dalje. I don't know. I would like to know. Ja to ne znam. Volio bih da znam. Dobro. Ich weiß es nicht. Ich möchte es wissen. Ja to ne znam. Volio bih da znam. Non lo so. Vorrei saperlo. Ja to ne znam. Volio bih da znam. U ovoj rečenici nam se pojavljuje potencijal, srpski potencijal na 3 različita jezika i možemo da primetimo kako ga izražavamo na različitim jezicima. Na italijanskom imamo oblik za kondicional, njihov kondicional, a na nemačkom imamo frazu, na engleskom imamo frazu I would like to, na nemačkom ich mochte. Idemo dalje. I like her. Ona mi se sviđa. Ona mi se sviđa. Ich mag sie. Ona mi se sviđa. Lei mi piace. Ona mi se sviđa. I love her. Ja nju volim. Ich liebe sie. Ja nju volim. La amo. Ja nju volim. I ja ću samo za italijanski dodajem ovde je la, pronome diretto, znači objekatska zamjenica. Zamjenica u funkciji direktnog objekta. Idemo dalje. Do you have to work today? Da li moraš danas da radiš? Musst du heute arbeiten? Da li moraš danas da radiš? Devi lavorare oggi? Da li moraš da radiš danas? I možemo da primetimo da today, heute i oggi su 3 reči na 3 jezika koje se prevode na srpski sa danas. Danas je today, danas je heute i danas je oggi. Znači, za vas koji ste tek na početku vašeg puta da postanete poligloti, pomalo, nemojte odmah sve da naučite. Idemo dalje. Are you hungry? Bist du hungrig? Hai fame? Are you hungry? Da li si gladan? I ovo sve ostalo je da li si gladan. Bist du hungrig i hai fame. Ajmo dalje. Just a little, samo malo. Nur ein bisschen, samo malo. So un po, samo malo. Dobro.
Ajmo, ne moraš onda više svaku adresu, pošto sve znači isto. Ajmo. We need to work more. Work more, moramo više da radimo. Wir müssen mehr arbeiten. Dobijamo lavorare di più. Znaš kako ćemo, podelit ćemo. Ja čitam 2 jezika, ti čitaš 2. Može? Ajde. Znači, we need to work more i wir müssen mehr arbeiten su engleski i nemački, a ti ćeš italijanski. Dobijamo lavorare di più, moramo više da radimo. Tako, idemo dalje. I have to learn more German. Ich muss mehr Deutsch lernen. Znači, ja moram više da učim nemački, a ti? Ja, moram. Ich devo imparare più tedesco, moram da naučim više nemačkog. Da, s tim što ovde u ovom italijanskom prevodu devo imparare più tedesco, po mom mišljenju treba da se kaže devo imparare tedesco di più i da to je po meni logičan prevod, ali se moje mišljenje sukobilo sa nekim drugim, pa tako da je ostalo ovako. Ajmo dalje. I understand, ich verstehe, Capisco, sve to znači razumem. Does he have to work? Muss er arbeiten? Da li on mora da radi na 2 jezika? A lui ti? deve lavorare, da li on mora da radi? I kao što vidite, ovo he, ovo er i ovo lui, to sve znači on. Lična zamenica. Ajmo dalje. I'm in the garden. In the garden, Ich bin im Garten. sono in giardino, u bašti sam. I kao što vidite, malo nemačkog da objašnjamo, im Garten je dativ. Nemački dativ koji je prilično veliki problem za učenike nemačkog, tako da eto možemo od svakog jezika po nešto malo da objasnimo, da vam ne bude dosadno samo da čitamo. Ajmo dalje. Is she outside in the garden? Engleski nema padež. Italijanski ima, samo što se kod njih ne zovu padeži, kod njih se zove direktan i indirektan objekat, to je naš 3. i 4. padež. Ali nemački ima 4 padeža i oni se zovu nominativ, dativ i akuzativ i ima još jedan onaj drugi padež koji ja nisam učio, tako da neću ni da vam pričam. Ali on se u principu redko koristi, pogotovo za učenike. Ist sie draußen im Garten, kao što vidite, im Garten, opet dativ u nemačkom, a leje fuori in giardino, u ovom slučaju in giardino je samo priloška odredba za mesto u italijanskom i nema nikakve veze sa padežima. Idemo dalje. We have a big, beautiful... We have a big, beautiful garden. Samo mi je palo na pamet da u italijanskom, iako imamo padeže, oni se odnose samo na glagole. Znači, u italijanskom su padeži, direktan, indirektan objekat se odnose samo na glagole, dok se u nemačkom padeži odnose na svaku imenicu. Dok u engleskom nemamo nikakve padeže. Ja čitam, we have a big, beautiful garden, wir haben einen großen, schönen Garten. Znači, mi imamo veliku, lepu baštu. Na nemačkom einen, großen, schönen Garten je akuzativ, 4. padež i ova 2 prideva se završavaju na slovo n, zato što opisuju imenicu koja je u akuzativu. I za akuzativ muškog roda, Garten je muškog roda, imamo slovo n. Čak i da ne znamo da je Garten muškog roda, znali bismo po ovom slovu n. Da je srednjeg roda, ne bi stajalo ovo n. Imaju na einen. Dobro, einen je nešto drugo, on nije baš pridev. Einen kaže koji je rod. Einen. Ako je proširen. A da ovo slovo n kaže da je akuzativ. Idemo dalje. Bravo, čestitam. Idemo dalje. We don't have a garden. We don't have a garden. Wir haben keinen Garten. Mi nemamo baštu. I ti? Noi non abbiamo un giardino. Mi nemamo baštu. I have a lot to do in the garden. Garden, dobro pročitam. Garden. Da, na engleskom.
Da, Garden je na engleskom, a garten je na nemačkom. Ich habe viel im Garten zu tun. Imam mnogo da radim u bašti. Ti? Io ho molto da fare in giardino. Imam mnogo da radim u Imam bašti. mnogo da radim u bašti. Koji vam se od ova tri jezika najviše sviđa? Idemo dalje. The house has a big garden. Das, a ti Aha, izvinjam, hvala što mi pomogli. The house has a big garden. Kuća ima veliku baštu i das Haus hat einen großen Garten. Evo, opet imamo posle glagola imati u nemačkom haben, imamo akuzativ. I taj akuzativ vidimo po ovom slovu N. I ti ćeš sad na italijanskom. La casa ha ha un un giardino grande, un giardino grande. Ovo je nešto došlo ovde. Ne. ali garden samo ne naglašava s D. Hoćeš da ja nastavim da čitam ili ćeš ti da se Da. praviš pametan? Šta ćemo? La casa ha un giardino grande. Kuća ima veliku baštu na italijanskom. Idemo dalje. I am not very hungry. Ich habe keinen großen Hunger. Opet akuzativ od Hunger. I sad ti? Io non ho molta fame, nisam toliko gladan. Nisam mnogo gladan. I'm not very hungry. Nisam mnogo gladan. Nemam veliko glad. Ili tako. Is he coming? Kommt er? Lui viene, da li on dolazi? Tako je. Why isn't he coming? Warum kommt er nicht? Perché lui non viene, zašto on ne dolazi? Znači još jedan put, why isn't he coming za one koji uče engleski, a warum kommt er nicht za one koji uče nemački. Ajmo da malo dobrinemo. Sad ti čitaj engleski, a ja ću ova dva. Može. Why is he coming alone? To bi značilo zašto on dolazi sam. Warum kommt er allein? To bi isto to značilo zašto on dolazi sam. I perché lui viene da solo? Zašto on dolazi sam. E tu parli italiano. Sì, E puoi rispondere, perché lui viene da solo? Puoi immaginare un tuo amico che adesso viene da solo e tu mi chiedi, ma perché lui viene da solo? Dove è la sua amica? Perché non può venire. La sua amica non può venire, è occupata, ha da fare, non ha tempo di venire. Sì. Quindi mi poligloti, nije da samo čitamo ove rečenice, mi možemo i da pričamo. Why is he coming alone? What would you say on that sentence? How would you continue the conversation? Why is he coming alone? Is he busy? Where is he? Was he supposed to come? Yes, he was. He was supposed to come, but he didn't come. So we need to call police to see where is he. Yes. Am I good at English? You are good. Thank you very much. Idemo na sledeće. When does he come back? Je to dobro? Da. Što bi značilo kada on se vraća. Pazite ovde, come back, kad se on vraća. A sad ti čitaj sledeću. Wann kommt er zurück? Quando torna lui. Kad se on vraća. Samo spojio si jezike. Znači, wann kommt er zurück, to je na nemačkom. Kada se on vraća, a quando torna lui, io non lo so davvero. Io penso che lui dovrebbe venire fra un po', ma non è ancora venuto. Come dire, speriamo che verrà presto. Adesso in inglese, can you start the conversation in English, starting from this sentence? When does he come back? I don't know. Will he come back soon? He will. How do you know that? What time is it? It is now 5:22. And at what time should he come?
at 6:30. So he will come in 1 hour. Am I right? Yes, So is he your good friend? he is And what will you do when he come back? when he comes back. What will you do when he comes back? Oh, thank you for the correction. You are a very good teacher, you know. You are right. He comes. I come, he comes. Ovdje imamo pitanje, pa zato nema to s, ali što sam ja pitao? When he comes back. A pa to onda nije dobro pitanje. When does he come back? Does when I think that you need to learn a little bit more. And also said I need to learn a you little said bit more. when does he come back? You said he comes back at 10. That's okay. That's correct. Idemo dalje. Is he really coming? Is he really coming? Kommt wirklich? Samo mi prevedi. Šta znači is he really coming? Da li on stvarno dolazi? Dobro, kommt wirklich? Kommt wirklich? Da li on stvarno dolazi? Lui viene davvero? Da li on stvarno dolazi? I ovdje možemo da primetimo ovo really, wirklich i davvero su znači isto, da li stvarno dolazi. Lui viene davvero. Perché questa frase è scritta 2 volte? Adesso? Ok, andiamo. Is he coming for dinner? Kommt zum Abendessen? Lui viene per cena? Da li on dolazi za večer? Na večer, malo si približi da biste čuli. Lui viene per cena. Lui ha fame. Ha fame lui? Sì. Sicuramente, siccome lui verrà a mangiare per cena, sicuramente ha fame. Sì. Lui viene solo quando lui ha fame o lui viene anche quando lui non ha fame? Quando lui non ha fame viene. No, lei mangia quando ha fame o quando non ha fame? Lui mangia quando ha fame. E viene quando non ha fame? Sì. Va bene. Let's try to do this same conversation in English. Is he coming for dinner? So, does he come for dinner when he is hungry or when he is busy? When he comes for dinner when he is hungry. And when do you usually come for dinner? When I am hungry. Are you often hungry? No. So you are not often hungry, but do you eat for dinner often? Yes. And what do you usually eat for dinner? Spaghetti. Va bene. Idemo dalje. Is he coming by car? Kommt mit dem Auto? Lui viene in macchina? Da li on dolazi autom? Can you drive a car? Yes. And can you drive a car alone? I mean, without any help? I mean, do you have... If I can drive a car, I can drive it with nobody's help. But aren't you too little to drive a car? I'm afraid that you cannot have a driving license because you're too little. You see how little you are. Yes, but I have the same height as you when I sit. You are right. But when I sit, I'm much bigger than you are. No, look. And who is stronger? Me. You're stronger. Okay. Let's read the next sentence. Will he come soon? Will he come soon? Kommt bald? Lui verrà presto? Da li on dolazi uskoro? Šta vidimo ovdje? Vidimo ovdje verrà, to je buduće vrijeme glagola venire u italijanskom, a kommt bald je sadašnje vrijeme glagola kommen u nemačkom. A will he come, ovo will nam pravi buduće vrijeme. Znači, u engleskom i italijanskom imamo
izraženo buduće vreme u nemačkom se pretpostavlja da je buduće vreme, s obzirom da je izraženo sadašnjim vremenom. Kommen. Idemo dalje. Why is she learning German? Warum lernt sie Deutsch? Perché lei impara il tedesco? Bravo, šta to sve znači? Zašto ona uči nemački? Tako je. And do you have any answer? Why is she learning German? Because she wants to visit her sister in Germany. In Germany? Yes. So she learns. She learned. She is learning. She's learning. She's learning German because she wants to visit her sister in Germany. Germany. I said German. Oh, I have a lot of problems with you. You are a very strict teacher. Yes. So whenever I make a little mistake, you immediately correct. You are immediately correct. You cannot. You can't. You cannot or can't leave me alone. I want to speak whatever I want to speak. I want to speak whenever I want. You are a little bit annoying, you know. I cannot talk when somebody is correcting me all the time. Well, then speak correctly. But maybe for students isn't so important to speak correctly. Maybe for the students is more important to be fluent as I am and to be able to say whatever they want to say and not fluent. just to be correct and then in the correct way not be able to say anything. Did you understand what you have to say something correctly. That's not true. Yes, it is. Being fluent doesn't mean to speak fluently. Being fluent doesn't mean to speak perfectly. It means just that you can express your thoughts. So if I said he come quickly to the house, would I be fluent? I don't know. I don't know what did you say because my ears are very sensitive. Okay, maybe you're right. But what is important is to talk with strength, with inner strength, and then the people will understand you, even though sometimes you make some little mistake. And if you say just like that it really doesn't matter what you are talking. I'm going to read. Nobody will listen to you. Okay. So put a little energy in your voice. Talk in a strong and persuasive way. And then the errors aren't so important. Let's continue. I want to stay at home. Ich will zu Hause bleiben. Eu vou estar a casa. Želim da ostanem kod kuće. Do you want to stay at home? Where do you want to go? Outside. And what do you want to do outside? To play basketball. Okay. Are you reading? I would like to eat something. Ich mochte etwas essen. Io vorrei mangiare qualcosa. Sve on to znači ja bih želeo u potencijalu, kondicionalu, kako hoćete, ja bih želeo da jedem nešto. Would you like to eat something? I would. I'm very hungry. Are you very hungry? Yes. Okay. And tell me, do you like making videos with me? I do. Do you think that it is a great opportunity for you to develop your language skills? Yes, but I bet I'm better at languages than you are. That is certain. I mean, certainly you are much better since you are younger, so your ears are also very big, and then in your ears can all languages can enter. My ears are little, so little ears. Yes, I cannot learn so fast as you can.
but at least I can speak. Okay, next one. I I I would like to eat. I would like to. Hey, I want to eat I pizza. would like to buy something. Oh, excuse me. I would like to buy To buy some. something. Ich möchte etwas kaufen. Io vorrei comprare qualcosa. So, what does it mean, Bibi? Volio bih da kupim nešto. Tako je, something je nešto. Da. Etwas je nešto. Qualcosa je nešto. Dakle, možete da birate jezik koji hoćete da učite. So, Bibi, do you want or would you like to buy something? I would. What would you buy? What would you like to buy? A stuffed animal. A stuffed animal. But Yes. you are a big boy. You need to buy some present for your girlfriend, not a stuffed animal. You Okay. know what a stuffed animal is. Of course that I know, but if you are buying for your girlfriend, that's okay. But if you are A buying stuffed animal. an animal which is not alive, it is just a toy. And it isn't a toy for it's- boys. It isn't animal for boys, it's an animal for little girls. Okay, I want to eat pizza. Ich mochte Pizza essen. Io voglio mangiare. Una pizza. So do you want to eat pizza? Yes, I do. Okay, I want to drink something. Do you want to drink something? I would like to drink water. Why would you like to drink water? Why don't you drink Coca-Cola? I don't know, but water is healthier. Healthier. Ich möchte etwas trinken, Bibi. Io voglio bere qualcosa. Quindi qualsiasi cosa hai da bere, io voglio bere. Sì. Hai capito? Sì. Forse tu devi ascoltare un po' di più italiano, perché il tuo italiano non è così buono come il mio, sai? Sì, Quindi ma io ho meglio inglese. io ho meglio inglese. Bibi, bolje ti čuti, upropastit ćeš mi video. I want to have a dog. Oh, I have a little puppy here. Here is my puppy, and he is a special puppy. He can speak a lot of languages. What is the next language which we will start learning? French. French. So, Chinese. Chinese. People prepare your quaderno. How would you say quaderno in English? Your books. Not books, but Your book. no, book is a book. Quaderno è dove si scrive. Ah, Notebook, notebook. I'm better in it. You read a book. You write in a. This is a book, but a and notebook. write in a journal. Okay, baby. 1 minute and 20 seconds until the end of this video. Yes. Do you want to read? I do. Unfortunately, I can't come tomorrow. Leider kann ich morgen nicht kommen. Purtroppo io non posso venire domani. Nažalost, ne mogu da dođem sutra. Can you come tomorrow? Yes. Will you make a video tomorrow? I will. So, can you promise to the people who are now listening to you that you will make a video also tomorrow? I will make a video and I will make it for every day until you guys learn German, Italian, and English. But what about me? You have learned. I only need to teach you English now. Okay. Next one. I remember that. I remember that. Ich erinnere mich daran. Me lo ricordo. Sećam se toga. Ich erinnere mich daran. Sećam se toga, Yes. me lo ricordo. Vidite, ovde imamo objektsku zamenicu lo, to. Sećam se toga. I zbog toga je ovo mi prešlo u me. Me lo ricordo. Možemo da kažemo na drugi način mi ricordo di questo. Što bi možda bilo i logičnije. Ovo lo. Mnogo kratko. Ajmo dalje.
My kitchen. My kitchen is small but nice. Meine Küche ist klein aber schön. La mia cucina è piccola ma bella. Moja kuhinja je lepa ali mala. To je bilo za danas pola sata druženja sa nas dvojicom poliglota, pa sutra se vidimo ponovo. Doviđenja.